Nyanyi Valen kula. Terus mun kula nyanyi Valen itu suruh acara mah lekuk deh ya. Ropo-ropan ben Valen. Mun kula jak tang lagu nih yuk. Kula ni kaabalan ben Valen mun benyang lagu. Ongku apa? Jak kula di kemulai kene lagar. Ocol-ocol kok. Apa sih ayo ocol aja bu? Mun pah ocol buru dik siapa sih mega ama yo? Ocol-ocol. Kama? Ya kan pada jak magi gula orang ngafalen ki ya gula. Jak magi gula pada lebur ke lagu ni. Yang ki kan lagu tak apa lagu ni. Ki kan? Kan saya bahas pun beda haram ni kan musik kebun ya bahas lagu ni. Jak magi gula pada lebur ki ya ke lagu. Kula mau ke acara mantan atau acara di luar kula tak kin soro. Mun ke acara na masjid, Isra Mi'raj. Pah kula soro ngocol Valen, pa soro ngocol India. Wahai angin pengembara. Tak ada titik orkes mat. Dendangkan lagu untuknya tentang cinta. Tak kuat kok. Benih masalah oce na angin ani kamu karung sarung ni ko. Ente ki ike pe aku ni. Beta kok lato. Mun pas sampai abu kai kanto haram filalan ben Valen mari. Makanya bahaya iko. Ulan Valen pakala virtual gift. Itu pani virtual goib. Kamu tangki. Ini masalahin way kalakali gulo. Tina mo lagi yang tak cucur. Allah budan semadya tu kan. Kok cermat ki ya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآية صدق الله العظيم. أما بعد الأعزاء والكرماء عند الله. Kurupatan kaula cukan kurupata ajunan Semulja Kiai Haji Rusdi, ajunan Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Nurul Kamil, Kiai Saddam Hussein Muhsin, ajunan Kiai Qasim Abdullah, ben sateja para kiai, sateja para guru sehadir, nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena dan kula tak oning da asmai pon. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim dan hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, utamanya Kepala Desa Ponjanan Timur Iki Kadinto Bapak Fahrianto beserta aparatur tisaipun baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali, remaja Masjid Al-Hidayah, juga secara khusus
jajaran takmir Masjid Al-Hidayah, tor secara umum sateja jemaah Masjid Al-Hidayah, dak sateja ajunan sehadir, peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan siang mangken sokani apolong tempat secek muljanah acara secek muljanah asareng kalaben orang-orang seemul jaki Allah, para guru, para alim, para ulama semoga aki pangki ben aki lengkina kaula ajunan kesempatan mangken tetiatan de bahwa kaula ben ajunan pakun papolong bingkengan sampai ke akhirat sateja sehadir peteti esena swarga. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaben salawat ben salam kak dinto semoga eteti sebab kaula ben ajunan pasalamet tak nyeting dak ka neraka. Kalaben salawat ben salam kak dinto teti wasilah kaula ben ajunan sateja efek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat, sehingga kaula ben ajunan kalaben syafaat kak dinto masuk dek swargana Allah kalaben tanpa hisab. Muga manter sakak dinto bedana, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sepeten kaula amul jaaki acara Isra wal Mi'raj kak dinto setiap masjid beda-aki para Rabu. Setiap tahun kak dinto iulang ili beli, termasuk salah satunya di Masjid Al-Hidayah. Kaula benajunan abada-aki Isra wal Mi'raj. Apa-apa para Rabu Isra wal Mi'raj kak dinto mi parlo ili beli. Ben anapa mi ibada-aki iman kak di man tempat. Kan esena padah para Rabu. Esena Isra ni bakun di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa pakun ongke dak ke Baitul Maqdis Palestina. Dari Baitul Maqdis Palestina Masjidil Aqsa gak dinto ongke dak ka Sidratil Muntaha. Apa-apa ma ili balik. Minta sekalian saos cukup ampun. O tabe sati sesitung pengajian lah cukup, tak usah tiap masjid bedah. Ben tak usah libeli ben tahun. Apa-apa ma ili balik. Hadirin, cepon ulama okoran bareng penting bentak penting kak dinto yokor dari bareng kak dinto ili beli panapa punten. Mangkana ayat Al-Quran bisaos para Rabu kak dinto bede sebi Allah etronaki ili beli kelaben lafat sepada. Apa-apa mi debade cepon ulama, padahal ayat kak dinto neng ayat lain kak dinto ampon lastare nyata aki neng tempat lain di Allah kebele boleh. Nika cepon ulama ihtimaman biha nunjuk aki bahwa mun beda ayat epatoron pas tempat lain ayat deka epatoron pole kelaben lafat sepada kak dinto nunjuk aki bahwa epatoron kak dinto merupakan perkara penting sehingga tak cukup sekalian sampai bi Allah ili beli para Rabu. Contoh akati ayat fala tamutunna illa wa antum muslimun kak dinto bi Allah ili beli para Rabu tak cukup ning sekalian pole Allah debu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nika bi Allah ili beli para Rabu tak cukup ning sakalian. Apa-apa mi ili beli ihtimaman biha. Ayat kak dinto cek penting ah. Mangkana karena ayat kak dinto penting sehingga bi Allah tak cukup paki sakalian, tapi tempat lain ayat kak dinto bi Allah etronaki pole mak le tetipae mut, mak le tetipae ngak cek bawah hal kak dinto pedang sangat penting para Rabu. Pada kalaban acara Isra kak dinto sangat penting para Rabu. Apa-apa mak penting? Yang pertama Isra kak dinto okoran iman kaula ajunan. Okoran iman ni gala. Tetimun ajunan ki kilem abada ki Isra kak dinto nunjuk bahwa iman ajunan kak dinto ki koko. Apa-apa mi sagak dinto? Tore perhatikan. Orang semereng langsung sengiding langsung dek ka Nabi Muhammad kak dinto tak percaya ke Isra ni. Bede se Islam au be kafir pole gara-gara Isra Nabi Muhammad ni. Pangucak mun beri-beri engko percaya ke Muhammad. King mun sati Muhammad digendek. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kak dinto ngakui onta pak puluari perjalanan. Pah Nabi Muhammad ngebele semalam ampun datang. Pah ki ongke kalang ni barengan.
Orang sela Islam abeli murtad pole zaman Kanjeng Nabi. Sebecik ke Nabi Muhammad saja congocoh. Pasera Abu Lahab, Abu Cangkel no. Kanjana Abu Lahab. Ni kajian ngabala kare ngoreng. Ariya Muhammad kakek ya, bi kakek saya toro. Kila Muhammad kakek ya. Jaringan dari Masjidil Haram dak ke Palestina. Ngangkui onta pak poloware. Samalam bisa le ke boleh datang boleh. Mun sate kila Muhammad. Seiman saja mantep para Rabu. Pasera. Salah satunya Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Sajan yakin cak Nabi Muhammad kak dintu utusna Allah. Tapi sengiding langsung di Nabi Muhammad bisa beda kafir pole. Sengiding langsung bernyapok ke Nabi Muhammad sajan congocoh. Masyarakat pun jenan tak nyapok dek ke Nabi Muhammad. Tak mireng langsung dek kana tebuna Nabi Muhammad. Mi bisa para cahaja ke Isra Mi'raj. Abada aki Isra wal Mi'raj. Abiyaya raja. Sampian muang bektoh. Akompol saat mangkin kak kantoh. Mun benih keng marga iman sampean istimewa tak kira terjadi acara makin ni kepada Rabu. Jelas? Kan engke kan benekin sombongan kan ki. Bermatanya tidak sombongan. Ada sombongan. Oh, nyaman saya ti nama kita nyumbang kok lah berkat ngalak gentelo deh ya tadi. Tadi nekan salah tak beri bodoh napa gemet tore. Allahumma sholli ala Muhammad. Sengiding langsung ni kata percaya. Saya nyapok ke Nabi Muhammad ni kata percaya. Mi ring konjenan bisa percaya beradabu. Mun percaya ke bareng masuk akal ni tak hebat. Aing pote mun diberiin buja pas teti acen sampean percaya? Tak percaya bu. Percaya gitu. Aing pote beri buja pas acen. Di boleh kebala. Aing ni ke acen beradabu karena beriin buja. Percaya sampean? Siapa ke biode ngasongot. Napa? Ini kerasional masuk akal. Keng mun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang menggunakan pesawat saja mungkin itu butuh waktu 2 jam. Dahaban wa iyaban mangkat ducem mulai ducem. Nangkui pesawat saus kak dinto 4 jam. Karena dari Mekkatul Mukarramah ke Palestina kak dinto jarak ang 1239 kilo para Rabu. Pah bisa percaya sampean. Jadi dengan lembut tidak pesawat. Mi sampean bisa yakin sampai abad ki acara. Berarti ajunan setia ni ke ebele bi Allah iman na insyaallah ibu teti iman saya teti selamat ajunan sampai ke akhirat. Mantar tak saya tak kecuali iman di kaki bermate. Amin. Mantar tak saya tak kecuali husnul khatimah. Amin. Ben semoga aku dah benajunan saja. Benih cuma apolong epon janan temur. Tapi kau lebih benajunan apolong sampai ke akhirat epon Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan selamat masuk surga. Amin. Allahumma. Pon, ni kau ukuran keimanan. Mangkana pun tahun tore beda aki. Tak kutu pengajian, buk. Tak kutu pengajian ngak nikah. Sepenting pada Isra tanggal 17 Recep. Otabe masuk ke bulan Recep. Tore masyarakat ni ke apolong ke masjid. Deki beda kiai semolang derdiril Mi'raj. Punten tak kutu pengajian. Karena mun pengajian ngak nikah kan kau buat kutu beda sound system mah. Mpian kutu beriin buntu. Yang kita beri lo apa-apa. Tapi kan irasan di bimbing. Macam-macam aja grup nembian sing ngampu arasan. Cek beri be irasan ni. Tak irasanan kan? Tak percaya gula. Menembian ko jata arasanan ni kalau percaya. Ki mung karo arasanan jajan kan tak dus sebuk. Mung karo arasanan jajan nembian tak dus. Saking mun arasanan kasih abri jajan diem ya. Kan ni kejabi komentar deh. Cak manusia ni kata belum cocok cak. Aduh, donat dia, dia naju situ sih. Kan juga sih masake. Beda-beda sampai dia. Ngaji lah beda kok. Cak kita mulai lah beda ada. Apa? Allah asikot napa gulem ya bang. Boleh keng tak asikot ustad sekali gula deh. Hanya nyi Valen gula. Terus mun gula nyanyi Valen itu suruh acara mau gula deh ya. Ropo-ropan ben Valen. Mun gula cak tang lagu nih yuk. Gula nih keabalan ben Valen mun benyang lagu. Onggu bah.
Cak gula di kemulai kenek lagar. Ocol kok. Apa sih ayo ocol aja bu? Mun pah ocol buru dik siapa sih mega ama yo? Ocol. Kama. Ya kan pada cak magi gula orang ngafalen ki ya gula. Cak magi gula pada lebur ka lagu ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ki kan lagu tak apa-apa lagu ni. Ki kan? Kan saya bahas pun beda haram ni kan musik kebun ya bahas lagu ni. Cak magi gula pada lebur ki ya ke lagu. Kak kama kak. Bumai kalah di gula ni kak. Oh benih kaya kalah. Tikel kak. Ni kamu ni saya lihat kak. Ni kak. Ni kaki bawa molek dikit. Kelangkong. Okey, terlenceng umur mian kak. Selain mati kapi kadang-kadang biti kan. Aduh amin ya kok. Apa kalau aku pun biti kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, magi kula lebur ki ka falen kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kumun pengajian beni masjid sampean ibri dua album bi kula. Mungkin. Ha? Minta samintan. Pokong mun sa ibaba gelem minta. Maksud tak korna gelem. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat kendim maki buruk ko. Falen. Ijak ni ke acara Isra bu, bah acara ni masjid kan kau tu cocok bu. Kula mau ke acara mantan atau acara di luar, kula tak kin soro. Mau ni ke acara na masjid Isra Mi'raj, bah kula soro ngocol. Falen, pas soro ngocol India. Wahai angin pengembara. Tak ada titik orkes mat. Dendangkan lagu untuknya tentang cinta. Tak kuat kok. Terus dia ada. Nah. Masa cocok mau diberi lagu dia. Bon. Boleh. Jadi eka ukuran keimanan. Bon ponjonan timur Isra Mi'raj ki bedaki berarti iman sampean tengki. Menteri iman sampean bi Allah ejaga. Amin Allahumma. Bon, mertung nih kan. Nomor 2 para Rabu. Awan apa mi parlo ejaga. Ben anapa mak parlo ini balik. Karena Isra wal Mi'raj kak dinto berkaitan kalau ben ibadah sejak penting ah. Iki kak dinto bejeng lema bakto. Jadi guna benajuran kalau ben Isra ni ke insyaallah masuk ke salah situng debuna Allah. Wa'mur ahlaka bis-salah Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah ireng penjanan timur perintah keluarga sampean ke bajang sora bajang kapi wastabir 'alaiha ban pasabar sampean pasabar dalam bajang pasabar merintah bajang la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Allah tak minta rezeki dak keajunan sengko tak minta rezeki ka kake jebon Allah nahnu narzuquka pelik sengko abri rezeki ka kake wal 'aqibatu littaqwa segak dimma aja ga bajang gak dinto bakal atatiaki kaula ben ajunan takok da Allah subhanahu. Kula benajunan mungkin para Rabu beda epok compok merintah ke anak abajeng mungkin ampuni kalakoh mungkin selake nyoro si bini untuk aja gebajeng tepak bektone epa tepak mungkin lestari ekalakoh tapi mungkin tak abua para Rabu mi sera oning kalaben epae ngak bi para alim para ulama kalaben epae mut acara masjid katimangken gak dintoh kasarengan kalaben torona hidayah Allah subhanahu wa ta'ala
sebelum apa jeung enteng kalaben acara mangken samu ke sareng Allah pas apa jeung eja gepe jeung kalaben sae Allahumma seberi-beri apa jeung sepu pokol belu kalaben acara mangken kami auba pah teti pokol peto kan pakuntaknya pok mundanya deh jangan bertahap mi pola saya beri pokol petok mungkin auba teti pokol 6 sepokol 6 mungkin mi pola auba pokol 5 para rabu kilanun cek reng pejeng ni ka bek melarat kula teman dan burung-burung saja dari aku enjak takut apa nih Allah, mik lah tauring laki genteng jagi umur saja ya kakek. Allahumma salli ala Muhammad. Keton. Enten ni kakek mik para pada benung kok kayak ni engula ada iya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi karena penting para rabu, pejeng nikah penting. Maka satu aja seberkaitan kalaban pejeng nikah norok penting. Sepertama, ukuran keimanan. Senomor 2, karena gak dinto perkara penting. Sehingga sajen penting bareng gak dinto makak, bareng gak dinto sajen ili beli. Panapa saus? Sehingga kau leben ajunan kalaban akompol saat bangken gak dinto keng ngistuaki. Dek keperintahan Allah sangat penting engki gak dinto pejeng 5 bektoh. Sepejeng gak dinto bi Allah iwajibaki ketika malam Isra wal Mi'raj sehingga pun tahun di ten kula benajunan ini beli tiap masjid beda aki semoga beni cuma acara se paraja manter ka pejeng kula benajunan ngaste stete tung nih nomor 3 apa-apa mak perlu ini beli apa-apa mak perlu beda aki saben tahun acara makin ke syiar para rabu tebun Allah dalam Al-Qur'an wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pasera orang sesiar Allah ni kay papadang. Mana bisiar Allah ni kay papadang. Maka gak dinto tanda bahwa kau lebenajunan iate ni kaki beda ketakwaan da Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkana tori kebagusan nikah kuda benajunan para aja timbulaki papadeng dek ke masyarakat napa napole umum kebagusan ketiga dintoh kebagusan khusus secara pribadi mungkin aman dari riya para rabu jabuna Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad al afdal min al a'mal al idhar kelakuan gak dinto sepaling utama gak dinto papadeng liman lam yakhsha 'ala riya ikan di orang seaman dari riya ajunan asadaka ajunan ngaji Al-Qur'an secara pribadi ajunan asadako kak dinto lebih bagus papadang ya tore sampean asadaka pahi syuting ya tore tak menapa yang penting sampean bisa aja ga ati dari riya lebih bagus papadang apa napa karena kak dinto bakal ada tiaki orang lain bisa ninte bisa ngelakukan mun kebagusan ku leku lah mun kebagusan cak deng papadeng tako amalat ada lah mun kebagusan cak deng papadeng tako tak gencer akhir para rabu kebagusan tidak se papadeng sementara kemaksiatan mangkene kay papadeng mangkene ke azina papadeng apolong laki bini beni mahrumah papadeng acara pacaran mangken papadeng mun kebagusan tidak paraja tak papadeng ketimangken sementara kecubaan kemaksiatan digelar besar-besaran maka ku lekuk sepadeng ibu mini kecuma kelakuan dosa para rabu sementara kelakuan taat tidak sekebe contoh sareng orang lain jelas makanya papadeng ya tore tak menapa ala kau kebagusan dan gula beri ing toman kauncengan de daerah Sabreng nyebrang Tasik kebetulan acara gak dinto acara santunan anak yatim pah beda panitia aku tok ke ten gula kiai ten gula dikritik di masyarakat kiai bulan je teman eka dinto je tema panggil pah isabe ke masjid kemarin apa iberiin enyak benyang orang cepon eka kurang tepak kiai selangkong saya kak dinto kiai cer-cer sabe karo manah tak usah beki enyak benyang orang mun beki enyak benyang orang nika cepon kurang saya akhirat ten gula cara mabit ten gula ke bola si abri ke je tem etraki tak sak kasa sabe karo manah tak sak kasa bagus coba nikah nik lebih aman dari dia
Jadi sabri ke jatem tak ideng papadeng terakhir ka compong beng sebeng bagus nih kah coba nih berarti lebih aja ke ateh lebih aja ke ikhlas ya ajunan seh jatem sebab ke masjid pah ceri-ceri nya abang orang nih bagus nih lebih aja ke siarnya mana cambuaki si abri tek ke jatem nih bagus si abri papadeng masjid nih bagus selok abri sekali ruang aja selok bagus dong mungkin nggak beri nih kak bagi karo mana saya coba biar si bisa senikah saya beri ke masjid ya tore apa para rabu tor kadang orang ini kata ngerti cek beda jetem tor kadang orang ini kata oning cek beda santunan ketika jetem ke atas saya asal tak abri pah abri saya asal tak engak pah engak saya asal tak niser pah niser lebih kan cek lagi lagi ande bu kapan ngetelak nak kanak keni jetem ini ketor kadang banyak senangis arumasa ingat kan ang tibi iro menumpah tangan anak saya mati bapang menumpah engkok saya mati tangan anak titi jetem titi kayak laki anika banyak gula mangki kayak laki anika nangis gara-gara jetem pun ke atas nika karena memang sebagai watak jadi ke fitrah tak usah kritisi imbian laki-laki itu ketika melihat anak kecil dia akan mengingat anaknya sendiri tetapi seorang laki-laki ketika melihat wanita cantik dia akan melupakan istrinya sendiri deh. Nah, ini kami aku opak pula tersangka nih kak. Aku opak sampai. Iya mau nikah kan bini. Ini kan laki. Coba periksa dulu kan Tommy. Teti mun karo mun tak padang terkadang tak ada pak kate. Mun tak ada contohnya sepadang kate ngalempo tak ada pak kate. Jelas. Parlo contoh. Makanya acara haul kan kudu sebagai kuburan. Kan depak yasin maki baca masjid maka kuburan mak leka tengal leka padang dok padok tadi benih karo kengerem kenceran abe engak kasemati ya manusia ini munda contoh ampo tak depak kulit sering aku bayi contoh pada bener ngajualan gelanon muni pasar bener ngajualan obat penumbuh bulu umpama hau eko umpama bah bener ngajualan obat penumbuh bulu saya jual kundul. Ayo, saya jual obat penumbuh bulu, saya jual dan putak, beda orang melek kira-kira. Orang kan ngocak, jadi jual, tak tak kecetak aja kan ibu kan. Pada orang yang jual obat gemuk sehat, saya jual koros. Dia. Tadi mau ngerokok bolok, tori beri ke jatem, tapi tak ada buktinya kamu masa beri ke jatem. Akhirnya ketika terkadang pemuda remaja ada santunan yatim pah jatim mepong ke atas iberi atas seibaba ni kepada Rabu insyaallah ni kan urok ngenes ki kat yatim kasaka oke sering gula mangki kek lagi ni kepah nyap-nyap aing tengal terkadang ketika ngetel anak-anak gini epong ke ya mungkin saya kengay cangki ibu anang tibi saya kengay jadi pada saya ini kesiar nih ya tore tak apa ya tore malah lakar mungkin orang seaman dari dia lakung saya pepadang kelakuan bagus apa terus mak itu disiar mangkene kan maksiat kabeh sepadang bu nggih kan mun bagus-bagusan kula ku tak pepadang pahe kantone karo keng mbak jubang sepadang seten abi bagian trapet regulaban sampean panapa tak mun lambek gelanon zaman kono lambek nika mun tro ngatela maksiat nang kin yen dumereng mandi ke sungai ro ki lambek bah kula ki nyapo keng tak noro ba cek lambek kula ki kene mangken kan pekun kene mun mangken iki para Rabu ya Allah jagan muka Facebook geser haram pokang lar kaler kan tuh nih ongguan bu ki mun tepak ka kula alhamdulillah langsung ditutup labeng kamar jadi ini tak bisa pemulai kada nih kayaknya ki nyampit lah bunga kamar kok. Tikal kulisakan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, mangkana bentahun tori jaga acara Isra wal Mi'raj. Punten tak kutu pengajian bu. Mula neka ukuran iman kaula ajunan, neka syiar Islam. Ini keberhubungan kelaban bareng sejak penting arupa bojang lima bekto. Pentahun
cak sampai tade pada rabu masalah king umpama tak bisa pengajian tak bisa marabu kiai banyak tikel saya kak dinto takmir masjid deki maus kitab derdiril mi'raj king kalaban kak dinto makle tititan te bahwa kula benajunan pakun iman de Allah pakun iman de Nabi Muhammad pakun penting aki barang sangat penting saanya mabajang ben pakun mapadang syiar-syiar Allah karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub mun syiar niki papadang nanti aki bahwa kula benajunan ate niki takok da ajunan Allah Subhanahu wa taala mantar bisa alaksanaki amin Allahumma pon paham ki jelas jadi ben tahun to entar ben tahun entari ben aki malam bian magelata kantor tempat lain entar mun bisa makle teti syiar makle teti penguat iman kaula benajunan beh bian para cajen ni ka Isra Mi'raj ni kemun benikeng bi Allah ibri petulung buh malarat pada rabu malarat para caja ada macam dengan perjalanan tak masuk akal cuman kan kula benajunan saya pikir beni masalah perjalanan kak dinto eka sokani bi ajunan Allah Nabi Muhammad beni ajalan tibi tapi jalan bi Guste lekan atas ni berarti kula benajunan ni langsung abadi ka Allah langsung jen para caja langsung ni saya penting pada rabu baca simrang langsung ke Nabi Muhammad tak para caja pambian para caja lah karena kula benajunan sadar ni kesokan Allah ni bi Allah abadi ka Allah kapi mun Allah para rabu napa boleh cuma sekelas Isra Mi'raj umpama bodi selebih hebat umpama kula benajunan pakun para caja mun ni kesokan Guste apa sebab keanehan yang terjadi itu bukan cuma Isra wal Mi'raj keanehan di luar akal ni kebeni cuma Isra wal Mi'raj Nabi Adam bayi pertama kali ni ampun aneh para rabu ampun tak masuk akal tapi mun Allah sih kasokan kula benajunan ni kesejan mantep kate tore Nabi Adam ni kan bayi dari tanah ini tanpa apa ada embuung panabit Allah bayi Nabi Isa ni karo embuk bapang tada di Allah pahi kebala inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun Allah akabai Nabi Isa ni ke Allah pada ban akabai Nabi Adam pada ngangkui napa Nabi Adam akabai dari tanah pas tanah ni kayak dibuaki kun teti kaki tanah fayakun tanah ni keteti Nabi Adam teti sahabat ke swarga Nabi Adam kengku akhirnya bah minta kengku Allah ngangkui kun fayakun boleh pada rabu rosok ong Nabi Adam nikah ekala dari rosok nikah pas ebeteti orang bini nyamana ibu ha jadi bukan Isra Mi'raj kejadian aneh pertama kali mun Allah sekasokan tolang teti orang tanah teti orang pada rabu tolang rosok ni keteti ibu Hawa makanya kan makin binian kan banyak sing upload status wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki tetapi wanita dicipta dari tulang rusuk itu pun bagian kiri karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki kan sedikit kan Pak beri caption katanya ada biji Harah, tak teguh atas sernak ya. Nginum atau odus deh. Orang nyanyi, hesih, FDI. Nginum. Terus, aduh burung. Ada gue lekuk ngocak, mau disapi datung kolok teti MC kia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkat? Ini bukan kejadian pertama kali. Mun Allah sekasokan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mereka kun fayakun ni gula benajunan. Maka tak ada boleh selain kecuali sajen yakin sajen percaya karena saya jaga dinto para rabu berhubungan kelaban qudrat dan iradat kasokan ben kobe sana ipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga
ate kau leben ajunan seibri iman agar timangken kau leben ajunan hadir iman gak dinto sareng Allah terus sajen ejaga iman gak dinto sajen kuat para rabu sehingga iman gak dinto sema selamat kau leben ajunan amin Allahumma. Terus buan apa Isra nih kak perhatikan Nabi Muhammad gak dinto para rabu kan telok saya paling ngaki Nabi Muhammad saya paling ngaki Allah ke Nabi Muhammad waktu Isra ni ke beda telok beda berapa telok nih kan nih ke buan deki nih kan mun nik ke jaga berarti acara makin nih ke beda buan nomor situng Allah Subhanahu wa taala kak dinto abri 2 ayat akhir surat Al-Baqarah dek ke Nabi Muhammad 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto bi Allah pada ngaki ke Nabi Muhammad malam Isra wal Mi'raj para rabu sebiasa Nabi ajunan imaus ketika tahlil amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 2 ayat nih kak, perhatikan 2 ayat ini bi Allah ibaki ke Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kanjeng Nabi bahada bunika hadis muttafaq alaih Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Kuat ada kanjeng Nabi, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Man qara'a pasara orang semaca bil ayataini kalaban 2 ayat min akhir suratil Baqarah dari akhir surat Al-Baqarah fi lailatin baca situng malam kafatahu 2 ayat nika cukup dak ka orang nika para rabu. Nika hadis muttafaq alaih. Cukup dari napa sih cukup? Ulama ahli hadis nafsirit cukup telok perkara. Situng kafatahu an kulli syarrin. Orang ini kebi Allah jaga dari sataja kecubaan. Amin. Orang saya baca 2 ayat ki furu nih. Saya baca 2 ayat ki furu amanah rasul sampai mare. Mun baca situng malam sampean bi Allah selama semalam gak dinto sampai siang jaga. Situng dari sataja kecubaan. Embian umpama beda orang niat cuba kelenun. Mun zaman kona kan biasa ampo beda istilah seher tadi. Orang mun baca 2 ayat tika para rabu bi Allah umpama beda nyeher sampian bi Allah bakal jaga. Situng umpama sampian bi orang etokolah. Beni seher nih kak. Terang-terangan etokolah bi orang iong keun bi orang sampian bi Allah bakal jaga dari kecubaan bakal selamat sampian. Orang senokolah insyaallah tak ngerti tinokol ka sampian. Panapa boleh? Sampian saya baca 2 ayat nih kak baca situng Roma na sampian bi Allah bakal ijaga dari seng malam sampai ke siang. Roma ni tak kira tahu para rabu. Amin. Sampian saya baca 2 ayatnya kayak di dalam situng Roma na sampian tak kira masuk maleng. Kor kunci lah bengak. Mai dah gila bu. Ya bulan saya baca ayat ni ke pahi berbeda bengam. Mun maleng kadung nyong ke ama ke kunci pakune cotat buk lah bengam. Mun kadung masuk la kunci pakune cotat sampian kor maca 2 ayat ni ke bi Allah deki ipa burung maling ni kan mungkin pah raceng ngamaling ngececer cong ge abena mun raceng ngamaling ngececer ota benten raceng ngadok cecer keng maling pas ngantuk pande pak ka rumah nampian pah ngidi deung roman kalontung pian oleh maling ota besi nomor 3 raceng ngata cecer maling ngata ngantuk keng sampian sebagai dalam pahibri penyakit betok tak ambu sekali aduh ada menemui yang laki genteng dasar wanita ki ada di gangko Allah nyampit boleh nih kan
Dan bapak panitia. Hei. Hei. Siapa? Rahmat. Pak Ahmad. Pak Ahmad, oi. Sambian mulia tibik napa pemulia bik panitia. Pak Sipul. Oh, dua nyaman ini kan. Oh, mun siang Ahmad, mun malam Sipul. Mun rip maurip napa nyaman? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang membaca dua ayat ni kah? Kafatahu an kulli syarrin. Pertama, jaga Allah dari kecubaan-kecubaan. Nomor dua, kafatahu an qiyamil lail. Bi Allah paringi kencaran salat malam sampeyan membaca dua ayat ni kasing malam. Nomor telu, kafatahu an kullil aurat. Orang yang membaca dua ayat ni ke akhir surat Al-Baqarah baca sing malam sampeyan kencarna pada ben mau sateja wiritan. Makana sampeyan kibur saya baca kedik menteri ke nggak nengki baca mari dah pejang mau dibaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mun sampean tempo tak salat sampean mun maca sampean cek paswarah karena mun paswarah nikah hukum haram karena mun tak salat tak oleh maca Al-Quran. Seenya may maca ni kamun aswara. Mun tak aswara bunten tak penapa. Jadi mun maca aja paswara. Enten bagi ke bibir kau aja paswara tak napa. Menika boleh ngak terbidum pentong bi guna. Pola akhir kita pakai ada sekali dia. Jadi mun sampean tempo nata salat, mun mau sa ayat Al-Qur'an andi malam-malam, sampean biasa na maca, pas sampean tak salat, maka sampean becana ni kecek pakaje ki. Karena seenya may qiraah, seenya may maca ni ka ayyus mi anafsahu, kutu pakeding ka abang tibi. Mun orang tibi ni kata ngiding berarti sampean tak nya may maca. Jadi ada man sa maca ilmu mate na. Jadi sampean syuting. Langsung syuting. Kaya bayi ko benda ka lagi nang ko ipacaro ko ben lagi naman. Allahumma sholli ala Muhammad. Beni masalah ocho na angin ani kamu karong sarong ni ko. Ente ki ikepe ako no. Mata ko lato. Pun pas sampai abu kai kanto haram filalan ben falen mari. Makanya bahaya itu. Pon mertung. Jadi saya petoron kurang 10 menit. Kurang. Lakar deh iya muni bebe aja kurang ngedok. Engki ceraman. Mun atas ini kan lesoh. Mun saya bebe nyaman bisa curung ngoncur apa. Lo apa buklah terus aki. Curung ngoncur nang tenang. Kula kudung tedungan tak menapa. Pon mertung Allah apareng 2 ayat akhir Al-Baqarah ketika Isra iki. Nomor 2 para Rabu. Allah Subhanahu wa taala gak dinto apareng pengumuman innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah apareng pengumuman dak kaula benajunan saja. Allah nyapora saja tu sana kaula ajunan sepenting kaula benajunan gak dinto kelem minta sapora da ajunan epon Guste. Pengumuman gak dinto bi Allah pada Pak malam Isra. Jadi guna benajunan si ahli maksiat, si ahli lakotusah, sepenting kelem abali ke Allah, sepenting kelem astaghfirullahal azim, atena kastah niat tak abali boleh, ambu dari lakona, pabanyak itu sana panjenengan, bi Allah bakal esa pora kapi para Rabu, amin. Makanya makin
bulan Rejab ni kan kenal kalaban syahrul istighfar. Rejab ni ke bulan yang minta sapora. Sampai beda amalan khusus kan? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ni kay pakon baca petong bolo. Ki laku petong bolo malam petong bolo. Orang si maca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sabenyang petong bolo bulan Rejab lam tamassan naru lahu jilda caipon ulama. Orang gak dinto tak kira ikelo apoi neraka ko leng budian. Menter bisa ngamal lagi. Kenapa rese? Tore-tore ngaleh-ngaleh. Saya keluar ke dalam. Saya dalam keluar. Ropo-ropoan. Keadaan. Tore-tore keadaan. Tore. Ngir setan tore. Ngir setan. Saya ibu di maklai mengki kenangan. Mun korang ongke ke atas tak napa dekin. Langsung dena. Ngotore. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore keadaan. Lek keadaan lek. Niser, maklai saya ibu di tore. Maklai pada melo tempat saya ibu di. Tore, peler setan. Jadi jabun ulama Rejab nikah syahrul istighfar. Bulan Rejab ni ke bulan kau lebih najunan minta sapora da Allah. Sehingga aku lebih najunan mula bulan Rejab ni ke bersih dari satu jatusah. Insyaallah aku lebih najunan sampurna ngambe bulan Ramadan bulan Reba sebekal datang. Menter aku lebih najunan bulan Mangkin ni kepada Rabu banyak minta sapora sehingga aku lebih najunan tu sebi Allah sapora kapi sebelum masuk dak kapasaan. Amin Allahumma. Rejab ni ke bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrus salawat. Menabi bulan Reba ni ke bulan salawat. Sementara Ramadan ni ke syahrul Quran. Bulan Mangkin tore pabanyak nyuun sapora. Bulan Reba pabanyak mau salawat. Saampun deki masuk dekah telpasaan kula benajunan pabanyak mau Al-Quran. Ini sampang ni ka beda penceramah bini asmana Nyai Haja Mufarrohah. Nyai Mufarrohah. Oh kakentar ha. Nyi Mufarrohah. Sampang. Nyi Mufarrohah ni kepada Rabu bini, ni kan masjid semak dari telu mah. Nyi Mufarrohah ni kemun pasaan. Ni ke pukul petok masuk ke masjid ni kah? Ni ke keluar pukul 5. Napa saya baca Quran? Ni ke dari laku sampai pukul 5 ni kah? Oleh saya kemi jus. Jadi salah tak nuruk ngaji nuruk. Ni kan Nyi Mufarrohah ni ke mulai dari laku sampai pukul 5 oleh saya kemi jus. Pukul 5 ni ke ambu para Rabu istirahat sambil masak sambil nolongi di depor kan beda setan aki nih kah sampai maurib mari maurib istirahat sampai isya mari isya atrawih mari atrawih ngaji boleh 5 juz sehingga saat semalam nikah hatam. Alhamdulillah aku leban sampian 30 hari tak hatam 30 juz. Ucap aku cai dapur melon lebuk. Ke dapur tak lemah lemban si asau karo. Tapi itu akhirnya menteri semangat ngaji. Seten pun tenang. Seten pun tenang yang mun laki ni kan atrawih ke masjid beda darusan. Jadi kula benajunan seten pun tenang mari nak atrawih kasah teka semakrak ngaji kak. Teka semakrak ngaji. Cek tur kadang muni benggalan para Rabu pan mari atrawih ni kapah ngumpul watuane di masjid ni. Kopi ben gedang ya patado. Sero ngaji. Ni kene ngono. Masuk. Iya cek nak kan agene sing ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru kadzabu bi abi ya biongku pasaan malam telasan
Jeraja niku tak aduan mercon ya deng masjid. Cek masjid bare aduan mercon ben masjid temor. Takbiran nih kene. Luar. Enja tak ada tuh. Tadi kan tuh peletuk nomor mercon di gulane. Jadi maneman para rabu karena hula benajunan belum tentu nyapok kapasaan tahun datang. Keng tahun yada ni kementerian nyapok agak pigi. Tertak saya tak mun tak teke apa sebulan Ramadan. Menteri kita mati ya mun tak teke nyapok bulan Ramadan. Menteri tak mati ya mun tak teke apa jeng telas Idul Fitri. Nah, baru mari apa jeng telas mate kok. Mari apa jeng telas menteri pakuna lanceng. Beni mate bi. Terki nulianya pok pasaan. Amin. Nomor situng 2 ayat akhir Al-Baqarah. Ini saya bagi malam Isra wal Mi'raj. Nomor 2 Allah abri pengumuman setuju umat Nabi Muhammad bahwa setuju tu sakaula benajunan bi Allah ni kepekali sepora sepenting gelem minta sapa. Nomor 3 bejeng jumlahnya 50 bekto. 50 kali sehari semalam. Opo? Mun pas 50 kali. Sekapa 100 bintang bila hula bersama. Mun pas 50. Nabi Muhammad toro ni kata bangkiban Nabi Musa. Bi Nabi Musa ebreksanin. Ma faradallahu laka ya Muhammad. Bi Allah saya bagi kaki saya wajib bagi apa? Ada buku setengah Nabi. Furidtu alayya khamsina salatan. Engkau jibi Allah ibriin kewajiban le 50 kali bejeng sehari semalam. Akhirnya jawab Nabi Musa, irji ila rabbik was'alhu takhfif. Nabi Muhammad, abang ni boleh ke pangeran nak minta keringanan banyak kelumun sampai 50. Bani Israel ni ke orang ajo-rajo wat kuat kitengki mari ayo tiaki bi kula 50 sehari semalam ni tak mampu. Umat sampean ni kemudian kan orang ni kalambak kan jeraja Nabi Adam ni kededek kacer kededekanan ni ke 7 meter jarang. Pahinga apa rinjeng ah. Keng manusia ni kerja Nabi jan kene pangkok dia. Talangkong gula ku mengoncang gula boleh cek berkintar nih kakak ki. Ini selalu mencari marga dari tadi. Tetapi jawab Nabi Musa umat sampean ni kene an Nabi Muhammad Bani Israil jorajo kitengkiwan kuat tak mampu mun sampai 50. Kula benajunan alhamdulillah para rabu mi 50 cek 5 kali iya sang nulit tak bojong. Bener. Ngide ya deng TV na. Bener. Tanangan ku remote TV na pakunodi orang yang ngide salah anganga ngerok ci aja ilon. Apa kan ki? Cek mun lekadung di kufalen ngari boring. Cek maki iya sang sabu aja ngap rapale adan lengiding tak kupek. Sabu aja ngak dekipan sponsor kok. Kapan sponsor kercuk ngala udu kemudian Roma saja ada nak tarik yang parya deng TV na. Orang ngadu borok cetek adub daja. Beda sudah ya. Ah dia, ku tak entar kepi orang ada. Abu jeng oleh 2 rakaat, falen ombor. Enjak maki abu jeng pada ben ajam nyulper. Long. Nerok batas. Allah pada bujang boleh bi setan cukup pah tepani was-was. Pah takbir tak cukup sekalian. Allah. Cerita sampung. Walan valen epakala virtual gift. Itu pani virtual goib. Apa tangki? Ini masalah yang kala-kali dulu. Tina malah yang tak cucur. Allah budan semadnya tu kan. Kok cermat ki ya kok. Itu pandai apa? Allahu Akbar. Di setan jadi cekocok. Tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah. Usolli. Allah. Allahu Adam je bu. Lihat kan barang kata was-was ni kan nggak nikah, pikiran tak sambung.
Orang abajang tapi saya pikir Valen. Ini kan. Nikah kan saya teki bajang nih kan. Akhir terus kejeding barang lo. Setengah jam kalau keng aing saya keluar. Nawai. 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 Nawaitu sauma ghadin an. Anda bi walhan jadi cokocok. Kan walhannya mana si cokocok jeding nih kan. Saya mana? Walhan. Nikah saya ngambil jeding. Maka nampian pun ku lekuk kol telok malam atahajud masuk kelim jeding bah macam bodering be kelim be tuli tanya aki walhan ngakoh mik pula tepak kemat tua di kedung bencanteng cedek jadi guna benajunan para rabu lemak bajang gak dintong Isra wal Mi'raj 2 ayat akhir Al-Baqarah Isra wal Mi'raj pengumuman cek bahwa kau leben ajunan kak dinto isapora satu sana kak dinto bi Allah kebala ke Nabi Muhammad bakto Isra wal Mi'raj maka kana ben acara makin setelok ni kemanter bi kuleben bi ajunan ijaga manter ahli ngaji Al-Qur'an amin manter ahli minta sapora amin ben manter bisa istiqomah aja ke bajang 5 bakto sehingga kuleben ajunan mun setelok ni ke ijaga insyaallah itunya teka hajat itunya bajrah sampai ke akhirat sagak dinto badana amin Allahumma sagak dinto sebisa pada pak Umpan makin teragila kata. Pokoknya gue keng no, kau lebih gue lebih gila. Dan begila aja kocok pan parak mari, pas tulis cukup berdus nih. Arab apa cek gue beli kaya? Dah iya. Nuhun sapora saya jagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.